Shubor nagaslem jong unausan hima. Sembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong hene kasngi haba jubab ya ke jingkeli halor ke jing pensange ban penlong ya ke interview penrungkam beper ulong baka sorkar Jela kadang pet benya bad ya kani ke kam la IT sya ke Chief Secretary ke Kong RV Suchang ulong ru basyen ke sorkar kan sepentip sya ke ying besar badan buram lingba ke affidavit ke bakin sa ai syaka. Nakaliam juga government mentangla instruction ni chief secretary work out yang mekanisme agisa bila nakapdon mana ke roster ru onrei ka MPSC but di department prepare agisa equally we share ya kan reservation policy dan rei ka honorable high court komba warna ya ka roster polisi kebabian ya kan nakaliam juga chief secretary nakaliam juga government bidang work out but very soon ya we are going to file the affidavit in the honorable high court. Kan nempopor. Namarngin na government ngawagin nila IT saka chief secretary ya key officers bikin work out nang bangin dia akan file the affidavit apo na high court nang ba kan ke process of recruiting ke process nang mata appointment joki post ki ba per pokok jela joki kan nang long affected. Thank you.